Zbog brojnih spekulacija o smrti mlade influencerke Kristine Kike Đukić, njena porodica odlučila je da se oglasi saopštenjem. Naše Kike više nema i to je nešto što nažalost ne možemo da promenimo. Ono što možemo da uradimo je da zamolimo medije, influencere, prijatelje i neprijatelje da prestanu sa nagađanjima o tome šta se desilo i šta je uzrok smrti. U izveštaju sa obdukcije stoji da je uzrok smrti nepoznat. Na toksikološki nalaz se čeka i do 2 meseca, tako da pre toga nećemo imati informacije o tome šta se tačno desilo. Time što nagađate i pričate o tome da se Kika ubila, doveli ste do toga da mi ne možemo da sahranimo naše dete i sestru, jer pop ne želi da održi opelo zbog informacija koje se šire u medijima. Uz ovaj izveštaj koji dostavljamo vama, Patrijaršija će odobriti opelo, ali nažalost molba se šalje poštanskim pismom i neće stići na vreme, odnosno do termina sahrane koji je u utorak u 13 sati. Ovim povodom molimo sve ljude, medije i crkvu da dozvole da se na dostojanstven način oprostimo od nje i sahranimo je prema običajima Srpske pravoslavne crkve, navodi porodica Đukić.